Akkalirapangenna hakingngé sibawa makkunrai iya matéé lakkainna. Purero carita ni Nabi Isa seddi akkalirapangen ko anak guruna. Napak guru makada si tinaja itu 5 rilo doang sibawa aja napettu pak denuang. Makada ni Nabi Isa. Rise dia kota, engka seddi haking ya deena me tau kupuang Allah Ta'ala. Sibawa deto na bati-batingi padanna rupa tau. Nang katoku kota ero seddi makkunrai matéé lakkainna. Na yero makkunrai ye tuli jokkai mangolo kuru hakingngé nappa makada. Ewai ka pole kutau ewai makarakara. Ia bungena denang ki bati-batingi parelaon na yero makkunrai ye ku hakingngé ro. Ia ke mete tanana makada ni yero hakingngé kulelengatinna. Namuni deu me tau kupuang Allah Ta'ala sibawa deto bati-batingi pada aku rupa tau. Ia ke tulina ganggu ka iye makkunrai ye. Labirang ia ku ewe bawan ni pole ku karakarana. Kwa mengidena na tuli jokka sessaka. Nenappa makada si puatta. Kenne haki ya majekkoe mak bicara makuro. Lebih pipuang Allah Ta'ala. Dega ne watoi sininna toi pilena ia sewenye tuli marilau kualena. Ia rega muasangi gama matu-matu puang Allah Ta'ala tunungi. Upudako makada magatti iewai kupuang Allah Ta'ala atau makwero. Ia kena rekongkani pole anak na tolinoi. Angkamu pagana lolongang mata periwi kulinoi. Akkalirapangenna to Parisié sibawa paccukéé. Nenapa napuada si Nabi Isa seddi akkalirapangen kuto iya Madécéngngé iya alena tongeng sibawa liwe sombona. Maka dani Nabi Isa. Engka 2 tau joka kondrong asompange melok masumpaja. Ia seddi to Parisi. Na ia tosi seddi paccukéé. Yaro to Parisié tattoni napa masumpaja rilengatinna makada. O puang Allah Ta'ala. Mapendre sukru ka loridi. Nasabak deu pada tau lenge. Dewe nau. Deu maceko-ceko. Detou malaweng. Siba detou pada yaro paccukéé. Tak doang ngeso ka mapuasa rilenna si minggue. Buat beratoi kupuange tawa 10 pole kupalolongakku. Ia ke yaro paccukéé. Mabela-bela imondro tettong. Nanamu melona conga kulangi deto. Na tampak merona tanra masa sekalena napa makada. O puang Allah Ta'ala. Amaseka nasabak to madosa ka. Upudako makada. Yana ro paccukéé ipatonga kupuang Allah Ta'ala. Waktu na lesui kubolana. Tenia ya ro to Parisié. Nasabak niga pakatandrei alena. Ipakariawe matu. Ia kia niga pakariawe alena. Ipakatandrei matu. Nabi Isa barakkakiwi anana'é. Purero angkana seganggare tau tiwi anak-anak lolona ku Nabi Isa kuam mengi pada ikarawai si bayu barakkakiwi. Watuna naita anak guruna yaro na pegawe tawe pada namparengi. Ia ke yobi yaro anana'é ku Nabi Isa napa makada. Apesani jokka yaro anana'é ku iya. Aja muhalangi wi. Nasabak tau ya makwewe mapunangi wi akkarungenna Allah Ta'ala. Sitonganna upudako makada. Niga dena tarima akkarungenna Allah Ta'ala pada batena anana'é tarimai. Dena ule matu tama kuilalanna. Nigana ipassalama. Angkara seddi ponggawa makutana ku Nabi Isa makada. Guru ia makassinge. Aga perlu pegau na ulolongeng atau manannungeng. Mape bali ni Nabi Isa makada. Magi muasa ngak makassing. Seddi mi ba makassing. Ia naritu puang Allah Ta'ala. Misemua kapa perintah puang Allah Ta'ala ya makadai. Aja mu malaweng. Aja mu abuno. Aja mu enau. Aja mu pausak bibele. Pakalabi tomatuamu. Mape bali ni yaro tawe makada. Bicu mupa narapi maka kuange upego manang yaro perintah. Neng kalingana adana yaro tawe makada ni Nabi Isa. Angka mupa se di demu pegawi. Baluk manangi warang paramu napa muasidakang kuto kesasie. Nalolonga ko matu orang para yang melebihi ku surga. Ya kupura ni joka no mai. Napa ko macue ku iya. Na ing kalingana makada makro Nabi Isa. Masusa ni atinna iya rotawe. Nasabak sogi lakdei. Itangani ku Nabi Isa napa makada. Mawata tongeng to sogi tama ku akkarungenna Allah Ta'ala. Magampa mui se dia untah lalu ku sebok na jarunge. Na iya se dia to sogi tama ku akkarungenna Allah Ta'ala. Maka dari sini nato ya mengkelingengi adairo. Ya kumaku itu Nigana pelek wedding ipassalama. Mape bali ni Nabi Isa makada. Anu ya de na ule pegau itu linoi, na ule pegau ipuang Allah Ta'ala.
Maka ni Petrus. Yai di puramanan ni sale sinina ya punange napaki macoy kidi puang. Maka da sina bisa. Si tongan na pudakko makada. Niga to salewi bolana. Benena, rikkanenna, tomatoanna, yare ga anakna nasaba akarungenna Allah Ta'ala. Tete ni nanolonga matu paimeng kulinoy malepi-lepi egana. Nariasori mondrie lolonga toy matu atum manenungang. Napausi paimeng Nabi Isa Passalenna anrasa-rasan-Na sibawa amaténgen-Na. Purero na ubini Nabi Isa 12 surona napa napuda makada. Maka kuange melo ki joka ku Yerusalem. Na melo ni pak dupa sininna ya pada Naokié Nabi Passalenna anakna tolino. Melo ni beraku bangsa ya de naisengi puang Allah Ta'ala. Yele-kele ya reare sibawa ya meciwi. Icambu imatu napayuno. Ya keriaso makatalue tuoi paimeng. Ya kero anak guruna de napahangi ya napawe Nabi Isa. Tas subui betuana ya roadai. Jadi denai sebetuangiwi. Napajjappana Nabi Isa atau butaé ku seddéna Yériko. Waktu nama awe ni latu Nabi Isa ku Yériko, engkas ito buta tudang ku irina lalenge marilo-rilau ku tolaloy. Na yang kalingana mega tau lalo kuro makutana ni makada. Agar ruka jajiang, ipudan ni makada engke Isa to nasare elalo. Jaji gora lopo ni makada. Isa anak na Daud, amasika. Yang para ni kutonewe silau malaleng Nabi Isa ya mondioloy. Ya kita pedek nak bumi gora makada. Anak na Daud, amasika. Jadi lepan ni Nabi Isa napa nasuro towe tiwi ya roto bute kolena. Waktu nang kanimak depe, makutana ni Nabi Isa. Aga melori upego kiko, mape bali ni to butairo. Puang, melo ka makita. Makada ni Nabi Isa, akita no, tepemu pak japako. Ya matoro watue tepe makita tongan ni yero tawe. Napa macueni ku Nabi Isa sibawa napa kalebi puang Allah Ta'ala. Na sininna tau ya mitengi kajajangero mapuji mapa kalebi toni ku puang Allah Ta'ala.